Šta bi se dogodilo ako bi vam rekli da postoje 3 navike koje uništavaju vaš potencijal i sprečavaju vas da postignete svoje ciljeve? Zvuči zastrašujuće, zar ne? No, istina je da većina ljudi ima barem jednu od ovih navika, a čak i neke od njih ih smatraju potpuno normalnim. Prva navika koja uništava potencijal je nedostatak discipline. Kada nemamo disciplinu, se zakopamo u svakodnevnicu i gubimo fokus na što želimo postići u životu. Naviknemo se na to da samo prođemo kroz dan, a ne da aktivno radimo na postizanju naših ciljeva. Poznati autor i stručnjak za lični razvoj kaže da je disciplina ključ za uspjeh i da je najvažnije što možete učiniti za sebe jeste da razvijete jak osnovi i sistem koji će vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve. Druga navika koja uništava potencijal je strah od neuspjeha. Mnogi ljudi su toliko uplašeni da neće pokušati ništa novo, jer se boje da će neuspjeti. Međutim, neuspjeh je dio učenja i rasta i nije nešto što treba izbijati. Poznati američki poduzetnik kaže da je neuspjeh dio puta prema uspjehu i da je najvažnije što možete učiniti jeste da naučite iz svojih grešaka i krenete dalje. Treća navika koja uništava potencijal je negativno razmišljanje. Kada imamo negativan stav prema sebi i svetu oko nas, teško je da razvijemo samopouzdanje i mentalnu snagu potrebnu za postizanje naših ciljeva. Naviknemo se na to da negativno mislimo o sebi i svetu i to nam stvara ograničenja koja nas sprečavaju da doživimo svoj potencijal. Poznati psiholog kaže da je naš snažan alat koji možemo koristiti za svoju korist ili štođu i da je najvažnije što možete učiniti jeste da naučite kako da kontrolirate svoje misli i emocije. Sve ove navike su vrlo česte i mogu biti vrlo štetne za naš potencijal. Međutim, dobra vest je da ih možete promijeniti. Možete početi da radite na sebi i da razvijate discipline, pozitivno razmišljanje i samopouzdanje. Možete početi da gledate na neuspjeh kao na dio učenja i rasta, a ne kao na nešto što treba izbijati. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče. Stegnut biceps zvono.